أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamula-mulanna pada engkamanan nikmai nai fataraka syukur kata mapu jillau ripong Allah taala. Rigau engkana alhamdulillah engkamu pit lolar ya selebok natanai. Nasibawai tepak matugang kan rilalang atita. Yang rahmati insyaallah simata ifake mangulo rihadirik na pung Allah taala. Mempertanggungjawabkan ni agi pura ipapuli riwat tuta tu resat lebok natanai. Nama magi-magi pada engkamanan ni ifakke guna si bawa madeceng atau tak rilino nawat di engkai pertanggungjawabkan riolona pung Allah taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan panutan uswah akka cueral lauri di manam. Ya simata masar romailo salama rilino nan niya simata masar romailo salama resori munrinna pung Allah taala. Dek gaga set di tau rilino. Nawat ding yakka coiri nawat dikki salama rilino nan niya salama ri akhira. Sangadinna akka coira lauri nabikka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melo ipah si bawa madece makada agar kira-kira akatta ancajengatta rilino. Apa tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di alam dunia? Farallu ipahangi alita apa? Akatta ancajengatta rilino. Nasabayako engkamu set ditau. Dek na pahangi ancajengan na rilino wadding iro tawi tobatu rilino. Neke ako engka set ditau na pahangi ancajengan na risa lebok na tanay. Insyaallah madeceng akkalingon na atau tungan na rilino nan niya insyaallah madecetto atau tungan na ri akhirah.
Pertanyaannya sekarang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di alam dunia? Aga kira-kira akat tanah pengala taala na pancaji kirilino. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, na palabbangi pengala taala rilalang akuram malabbi irampe di dalam surah Az-Zariyah ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." De ufan caji bangsa jinginan nia rupa tawi sangadina seddi mi bawang akatana pengala taala liya'budun. Nailora ki pengala taala masompa lauri alina. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia hanya sekadar untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Momposi pakutana rilalan naropa makkadah. Agami maro akatana pengala taala na parenta ki masumpa. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengambil keuntungan di balik ibadah yang kita laksanakan? Aga engka gagaro saro-sarona pengala taala risisina pasumpa yai fegawi. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dia regurut atau pandritai menengiset dilino ifat depungan na inapa masumpa lori pengala taala demi Allah dena sabari na tatamba derajat ketuhanan na pengala taala tatai pengala taala mancaji puang. Begitu pula sebaliknya jamaah dimuliakan Allah, menengiset dilino yo ifat depungan na inapa takabbur lori pengala taala dek nelo masumpa lori pengala taala demi Allah dek tonan cari sahabat na turut cet dek mua derajat ketuhanan na pengala taala tatai pengala taala mancaji puang. Beribadah tidak beribadah tetap Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan. Jadi aga vale akatana pengala taala na parenta ki masumpa. Untuk apa Allah menghidupkan kita di alam dunia dan memerintahkan kita beribadah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, na palabbangi an reguruta tufan ritai ulama tafsir mengatakan ya rilalanna surah Az-Zariyah ayat yang ke-56 majappu na kandungi telu batuang. Di dalam surah Az-Zariyah ayat yang ke-56 ini kata para ulama tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya mengandung 3 pengertian. Yang pertama arti syariah, yang kedua arti hikmah, yang ketiga yang paling tertinggi adalah arti hakikat. Arti syariahnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dia pengala taala de upan caji bangsa jingin dan nia rupa tawi sangadinna liya'budun welorang masumpa. Itu arti syariah. Na pancaji ki pengala taala dia selebok na tanai semata untuk beribadah kepada Allah, betul na ada seluruh tingkah laku perbuatan tutur kata di alam dunia ini. Sininna ampi kiduta werekadata riwat tutta tu reset lebok na tanai. Si boleh-boleh yang niakeng sepenuhnya untuk bernilai ibadah kepada Allah. Jadi semua tutur kata perilaku kita tentunya kita harus niatkan di hadapan Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syariah. Sementara arti hikmah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De ufan caji bangsa jingin dan nia rupa tawi sangadin na melo ka golong kangil lauri atakku maufu'i. Saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya sekedar ingin saya golongkan menjadi hamba-hambaku yang beruntung. Betul na ada zaman dimuliakan Allah, Eropa sompata ifegaui. Eropa sompata itatongas aswani set di mibawa mancaji alat, set di mibawa mancaji sabak, set di mibawa mancaji lalang ia rega jembatan sarekwam mengi ilolongang amau fureng resesena pengala taala.
Ibadah yang kita lakukan ini hanya satu menjadi alat untuk mendapatkan diri kita ini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Itu arti hikmah. Sementara arti hakikat ini yang paling tertinggi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De upan cajiban sajinge dan nia rupa tawi sangadin na melo ka mamasi maka de pung Allah Taala. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, hanya sekedar saya ingin berikan rahmatku, kata Allah. Ini yang paling tertinggi jamaah dimulakan Allah. Nah sabak memang ifaham adece makada dega ganawat di state di tau matama rilala suruga na pung Allah Taala sangadin na pamasina mi bawa pung Allah Taala. Betul na ada jamaah dimulakan Allah. Yeropa sumpah ipegau ia sawenni. Sedi mi bawa mancaji alat jembata sabak sarekwa mangi ilolongang amau furan resesina pung Allah Taala. Nariwat tak mau fe kotoniro watunna pung Allah Taala nawereng pamasina lauri atanna. Nariwat tak lolongang ya punai ikatan ni masa pamasina pung Allah Taala insyaallah majepuk matama kirilala surga na pung Allah Taala. Ibadah yang kita lakukan ini salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu dan amalan-amalan ibadah yang lain itu hanya sekedar menjadi alat supaya kita mendapatkan diri kita ini digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ketika kita beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, disitulah waktunya Allah berikan rahmatnya kepada hambanya. Dan ketika seorang hamba memiliki rahmat, pasti akan masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Irampe di dalam hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sedih waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madepung si bawa sahabai. Nenapam tetun Nabi tak matengah. Nenapa maka dan Nabi tak ya seluruh para sahabatku, wahai seluruh sahabatku, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Maka dia Nabi tak lauri sahabatna, la yudkhilu ahadan minkum amalul jannah, majaput degaga apalang, degaga ibadah, degaga pasumpah nawaddi komatama rilalanna suruga. Wa la yujiruhu minan nar. Dek toga ga pasumpa, dek toga ga ibadah, dek gaga apalang nawaddi ko ifabelai fole ripacalan na api naranaka. Yero sahabai pak nang kalingan na ada na nabita maka dek gaga apalang nawaddi ki mata marilalan na suruga dan nia nawaddi ki ifabelai fole ripacalan na api naranaka aga nasi tengah-tengah sahabai sekira-kira na ule ka apa maka de sahabai lalang atinna aga fale batuan na suruh ki pung Allah Taala rilalang ayat na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nasuruh ki masumpa, nasuruh ki makamala, nasuruh ki beribadah. Nasilaluna ada na nabita la yudkhilu ahadam minkum amalul jannah. De gaga apalan nawaddi kumatama rilalan nasuruga wala yujiruhu minan nar. De to gaga apalang nawaddi ko ifabele pole ripacalan na api naranaka. Aga fale batuan na kita beribadah. Jamaah dimuliakan Allah, engkau sedih sahabat na perangnya alena makutana lori nabita. Bukan berarti sahabat ini tidak mengetahui apa yang mau ditanyakan. Nekia sekira-kira makutane ro sahabat melo mimapan nessa pak. Maka dia sahabat, ya Rasulullah, makuto idi. Begitu pula engkau ya Rasulullah. Idi detoki gaga ijami matama rilala nasuruga nasabab pasompata. Idi detoki gaga wadim ifabele pole ripacalan na api naranaka nasabab pasumpata tu aga nama kada nabita wala ana iye makuto iya. Begitu pula saya, kata Rasul, saya tidak akan bakalan masuk ke dalam surga karena ibadahku. Saya tidak akan bakalan dihindarkan dari siksaan api neraka karena ibadahku pula. Nenapa nalanju ihad desik na nabita nalanjui ada na nabi tamakada illa bi rahmatin minallah sangadinna engke yapunai
engkai ilolongang yarga engkai ikatani masa pammasina pung Allah Ta'ala illa birahmatin minallah. Di dalam hadis ini zaman dimulakan Allah mansalandra ada Nabi ta maka dade gaga appalang ibadah nawaddiki matama rilalan nasuruga nan ni ade toga ga appalan nawaddiki ifabele pole dipaccalan na apin naranaka sangadinna engkanna mikoritu yapune pammasina pung Allah Ta'ala. Zaman dimulakan Allah irampetoi di dalam hadis sahih Muslim seddi waktu malaikat Jibril macarita lauri Nabi ta maka dah ya Rasulullah riolo mai pada zaman dahulu kala engka seddi anak burani masompa dari Allah Ta'ala riasa bulu matan re selama 500 tahun lamanya. Ada seorang pemuda beribadah kepada Allah di atas gunung yang tinggi selama 500 tahun lamanya. Yero anak burani pak dek gaga ne pegau sangadin nama sumpah mi bawa lori Allah Ta'ala selama 500 tahun lamanya. Nariwatun nama sumpah lori Allah Ta'ala. Yero anak burani seddi mi bawa pare launa lori Allah Ta'ala. Seddi mi bawa doa na lori Allah Ta'ala. Ya naritu ya Allah ya Rabb ya ko baja sangadi melo tala tarota puang melo tarduk nyawaku puang tarduk lalu nyawaku dalam kondisi bersujud kepadamu ya Allah betul ada dalam keadaan beribadah kepada Allah. Walhasil zaman dimulakan Allah maka de malaikat Jibril suruna Allah Ta'ala itarima madecengi pare laun ero anak burani iraddu nyawana ero anak burani dalam kondisi bersujud kepada Allah. Setelahnya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala ero anak burani ifatokko paimo pole pung Allah Ta'ala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nenapai fangulo lauri hadiri na pung Allah Ta'ala dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala nenapa maka de pung Allah Ta'ala ya Jibril antara iye atakku anak burane matama rilalan nasuruga nasabab pammaseku agay antara ni kasih pa iren reniro anak burane matama rilalan nasuruga riwatunna mangulo ripintunna baban nasuruga matto rilalang atinna yero anak burane makada dek na adele ipong Allah Ta'ala wang kalinga roden ret na parente malaikat Jibril na patama karilalan na suruga na sabab pamasina tigi pale rupa sompa ku 500 taong itana. Walhasil Allah Subhanahu wa taala maha mendengar nang kalinge uni attokanna atinna atanna pa nenapa makada Jibril ajak sana jolo mufattama itu anak burani pale sumai. Akhirnya dikembalikan itu anak muda di depan Allah Subhanahu wa taala. Nenapa maka dia Allah Ta'ala hai hambaku atakku wang kalinga tu den rek mettor lalang atimu maka dek kade wahdeli dek melo mata mari lalang nasuruga nasaba pamaseku melo landra ku mata mari lalang nasuruga nasaba sompamu 500 tahun itana mureke-reke pas sompamu makutu pale atakku yesoe saya Allah akan melakukan perhitungan kepadamu. Ya asa melo to kasih reke-rekengan, melo kasih suker-sukereng. Agar nama kada Allah Ta'ala diperintahkanlah malaikat Jibril. Jibril, pasurak ka tu papenyamu berak kualena na pake masompa selama 500 tahun lamanya. Urat saraf matana pasurak ka tu, urat saraf matana. Uras saraf mata pak yang besarnya sehelai rambut disuruh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril mampu mengeluarkan uras saraf mata hamba tersebut sebesar sehelai rambut. Nenapa pun Allah Ta'ala nafahaderetoni ro appalan anak burani selama 500 tahun lamanya. Nenapa pun Allah Ta'ala nafahaderet timbangan keadilannya Allah. Melo ifasi timbang. Akhirnya zaman dimenakan Allah. Riwat tunna ifasi timbang. Yero uras saraf papenya menna pun Allah Ta'ala uras saraf mata yang besarnya sehelai rambut. Ifasi timbangi. Pasompana yero anak burane 500 tahun itana. Apa yang terjadi zaman dimenakan Allah?
Riwat tunai pasti timbang. Ternyata yang terjadi mata nak metoi timbanganna pappenya menna pun Allah Ta'ala yang berupa uras saraf mata. Agana capuna pasompana yoro anak burane 500 tahun itana. Agana makada pun Allah Ta'ala magani ataku capu ni tu apalamu 500 tahun itana. Napi ureking uras saraf matamu, depa ureking bola matamu, depa ureking kelopak matamu, depa ureking selaput matamu, alis matamu, bulu matamu, de topa ureking aga naita fakitanna matamu. Napa ureking uras saraf matamu na capu na pasompamu 500 tahun itana. Apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa taala na farenteng malaikat Jibril, Jibril, antara ye ataku matama rilalan naranaka nasaba de nagaga risesina patama i antara ni pak yero anak burane oleh malaikat Jibril di antara matama rilalan ranaka riwatuna mangolo ri pintuna baban naranaka jatuh itu anak muda pak tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersujud darari marana-rana berdoa kepada Allah. Maka ya Allah ya Rabb, jikalau seandainya hari ini ya Allah Engkau tidak berikan rahmatmu kepadaku, maka sesungguhnya hamba akan binasa di dalam neraka. Puang menengi ya soi di talaka kasih pamasita puang majapuk binasa ka rilalan naranaka. Agama kada Allah Ta'ala Jibril palesu ni mai nasadari ni kasih alena ternyata wadingi alena mata marilalena surugaku nasabab pamaseku na waddi tu ipabele pole ripacalan na apin naranakaku nasabab pamaseku tu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita malaikat Jibril ini, di dalam hadis sahih Muslim, mana salandra makada dek gaga apalang nawat dik matama rilalan nasruga sangadin na pamasina mi pong Allah Ta'ala. Terakhir jamaah dimuliakan Allah, rilalan na ye caritana malaikat Jibril mapasangi anre guru tatufan ritai dua pastaleng. Yang pertama ya ide angkai pura tetonga sompa madecing aswani riolo na pong Allah Ta'ala ajak lalu metori laleng atit ta atau potopon cek dek muah. Kita yang sudah beribadah siang malam di hadapan Allah, jangan sampai terbesit dalam hati kita kesombongan bahwa kita pasti akan masuk ke dalam surga. Ajak ya tempongnya aleta risesina pas sompata nasabah ternyata ya rupa sompata dek pagaga jaminang nawat dikik matama rilalan nasruga nasabah narampi pungal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan hadisina makada dena waddi matama rilalan surga saya dia tahu bahkan dia tidak mampu mencium baunya surga yakko engkamu acet dek meto rilalan atina atam petempung. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, kita yang sudah beribadah kepada Allah jangan sekali-kali sombongkan ibadah kita di hadapan Allah atau kita sombongkan di hadapan manusia. Kenapa? Karena ternyata ibadah yang kita lakukan ini belum ada jaminan diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, mapasang andre guru atau panrita makada, engkai bawa lagi ibadana, engkai lagi bawa pasompana ya tamat tempo-tempo dari Allah Ta'ala. Orang yang sudah ada ibadahnya saja belum ada jaminan masuk ke dalam surga. Lebih-lebih fabansata idi pak makuram madono pasompata atau bahkan dek metoga ga pasompata aga melo ya tempuang. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, terakhir papasanna toriolota makada na attanat tanak kona si salamato tutumat tanangin adik na tanang yakko engka kumatanan na baja sangadi waddi jaji engka mutajeng cedek ga maega ga engka mutajeng aga melo itaja pak yakko di attanang betwana adana torolota makadana atau tongemurilino asompako sesuai dengan kekuatan yang engkau miliki. Beribadahlah sesuai dengan daya kemampuan kita. Sebab kenapa? Bisa jadi besok lusa di yaumil akhirat ada yang kita tunggu,
Apa yang mau ditunggu Pak kalau kita tidak menanam? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nalaki apa hangeng ifa lebang ifa pahatta makada majappu ternyata akatta anca jingetta rilino ya naritu nelora ki pongala taala masumpa dan ternyata rupa sumpah tak seddi mi bawa mancaji ala sare kwamangi ilolongang amau feran resisina pongala taala nariwat tutta mau fe kutonne rawattunna pongala taala nawereb atanna pamasi nariwat tutta iruntu ya sengi pamasi insyaallah majappu matama kiri lalenna suruga nama magi-magi engka ki pongala taala najallora kilalam malampu lalam macinno sare kwamangi ricappa atau tengetta rilino na waddingi itattonga sompa-sompa madecen risisina pongala taala sare kwamangi mati ilolongang yapunai ikatani masuk pamasina nan niya adam pengenna pongala taala na waddiki insyaallah mario rennu matama rilala suruga pamasina pongala taala amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladhim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama mar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كادي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله المستعان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة